Yabonga Ngonyama. Asibingelele ke abantu kwingudlungudlu kuabnormally kwimonto enkulu elashe ezinye imonto. Inyoko othe ibulala iphinde ivuke. Sibingana nje bonke abantu namhlanje sokhuluma ngendaba enkulu ethinta umuthi wama-Bolt nama-Uber. Mkhulu, a lot of people manje, two things, are using public transport enje. Okay, fortunately because of the internet, people don't have to use ama-taxi or ama-meter taxi anymore. Kunama-Bolt, kunama-Uber, what's the other one, Drive or what you have all those things. Yeah. So manje, sometimes I always ask myself, okay, number one, you are a driver, you're Uber. Yeah. Okay? Whether you're a driver or you're driving for somebody else. Yeah. Leon to business. E-business, yeah. Okay? Now, as a business, number one, fanele uti wilegele. Number two, you must find something we boost. Yeah. Number three, you must find something you with again. Yeah. Because that's a dangerous business, yama Uber. Yeah. Uber yakubiza lapho kuphi uya lapho bathatha imoto. Bayakubiza lapho kuphi bathatha imali. Bakubulale, bakrape if you're a woman because there are female Uber drivers there. So mangi driver Uber for example, ngithola imoto yami ngifinance grand. Angifuna ukuyiluza le moto, ngifuna ukuthi business yami ihambe kahle, ngibe safe, everything ibe safe. Le moto ibe safe, ngibe safe. No ngifuna ukuthi ikhuphuke lana business. Ngiyabheka kulento leyo everything is there. Kunani. Akunalutho ehambisana nama Uber. Yebo kunesithwalo se-transport, but isithwalo se-transport is specific to certain people. Thanda ukufavora laba abanama business amankulu or that have amabhasi namani. Lapha sikhuluma nge-Uber. Ngifuna something for iBolt yabo. Ngiza kumkhulu Ngonyama ngithi mkhulu, do you have something na? Ngoba sengibhekile angiboni lutho. Yeah. Mkhulu Ngonyama unani for ama-Bolt nama-Uber? Lama sikhuluma ngama-Bolt nama-Uber. Baningi kakhulu abantu esesebenze nabo ngalento yama-Uber ngoba ama-Uber ukusebenza kwawo awafani. Ukhona umuntu odrive Uber umthole ekhala ngemali, umthole uma esefika ithiwa Ngonyama uma erequestwa yena kuba ukuthi ubizwa imali ezinkulu kuphela usha ama-trip emali. So ke mawulapha eGoli umuntu wakho uyefika esigodlweni nemonto anikeze umuthi oqale usebenze kuye. Mawusebenza kuye uhlambe yena bese uyohlamba iBolt yakhe ukuthi kube nale connection iphinde imoto ivikeleke ibe nesithunzi. Number 2, kube umuthi esiyosebenza kuyena ngomzimba wakhe uma usemzimbeni uphinde usuthathe omunye uhlala emontweni ukuthi makuba umuntu beku-request kuba ukuthi bakubiza i-trip ende mhlawumbe ukusuku nje la ngalezi monto ikuthatha ikhombe eDurban kube ukuthi uhambe na trip eyokunika 12,000. So sikhuluma ngalezi zinto ukuthi mawuku-Uber kube ukuthi uyazi ukuthi usebenzelani, ungasebenze ulala udlile kodwa ubunomsebenzi wemali. Okay? Yeah. So manje ngifuna ukwazi ke mkhulu. Alright, so kunomuthi lo shaya imoto. Yeah. Qinisa imoto. Yeah. The other one is to make sure ukuthi mangithola i-trip long distance. Yeah. Ngiyani. 3, ngifuna ukuvikela myself against ama-hijackings. Yeah. Ngifuna ukuvikela against ama-accidents. Leyo sisebenza kanjani? Angenjeba ngisho ukuthi uma ufika esigodlweni siyakusebenza khehla, sikusebenze wena emzimbeni. Siphinde sithola umtsila bakho. Bube lapha ukuthi sisebenze emontweni. Imonto yakho kuba ukuthi imoto noma ngathiwa ushiya la ngabe uyehle esitolo kodwa kube ngathi ukhona emontweni ubungekho. Okay. Ukuthi lento ikhanda into ngathi nesithundi sakho siba lapho umuntu engathi yazi ngidlule ubani esemontweni ubungekho wena. Indlela esenze ngayo ukuthi nimithi lokuthi imonto yakhe ihlonipheke. Number 2 kuba ukuthi imonto yakhe isebenza imali ngoba umuntu okunaka bakhona abantu aba driver ama-taxi kodwa o-driver ama-taxi abafani. Khona udriver umthole driver ekwazi ukuthi akhanda ekhaya akwazi ukuthenga imoto akwazi ukushada. Khona udriver etaxi umthole ehlala ekhaya kodwa ba driver ama-taxi bonke kuba ukuthi umuntu kuhlonga ukuthi inhlahla yakho ikanjani noma usebenzisani. So lapha kuma-Uber kuyahlukana kufuna ugeze ngamanzi amhlophe kuphela. Funa ube nelanga lokuthi amanzi adayiwe noma kunomuthi thizeni esisuke sakwenzela wona ozokusiza ukuthi mawuthola itrip
ngizukuthola nje uthola wona o28 njalo ngo28 uzoyenzana imali njalo ngoba ufuna ulala mhlawumbe uyagokela imoto mhlawumbe wenzani igcineni awuyiboni ukuthi wena wenzani so umuntu la ekhaya ubiza abantu abazokunika itrip enemali phakathi uphinde uthola nama-tip ngoba kuyenzeka la umuntu uma umrequestile mhlawumbe mayethe request 200 noma 250 mhlawumbe ngithi no300 esandleni mina awunawo ushintshe ngithi mina hayi kulungile ibambe yonke umuthi lo unawo mina ngabuye 50 rand back kodwa ngivele ngithi hayi kulungile ungayibamba yonke umuthi esikwenzele wona ukuthi sebenza imali imali kuthande. All right, no ngiyakuthola mkhulu. But Uber is just like any other taxi. Siyazi ukuthi ama owner yakhala. Lo mfana lo moshe imoto ama brake pads ngiyachange every 2 weeks nyanyanyanya. So manje if mina ngi-owner semhlambe like nginama Uber i4 nginabafana abayi4 abangidrivela ama Uber and angifuni ukuhlupheka angifuni ukuthi bangihluphe hey kwenzekeni aba drive basemachirini nani ungangisiza lapho ukuthi labafana laba bangangishaya ngemali ba focus emsebenzini nani or it's just for ama driver kuphela. Lento into nje ukuthi esiyenzela ama driver eUber ungizwa kahle lo muntu wakhona unegama othiwa makhala ekhukhwini masikhuluma makhala ekhukhwini bazi isiZulu sikhuluma ngento eyifoni okwazi ukuthi mayikhandwe lento mayikhandiwa mawusene emono sisebenza yonke lento ukuthi ukwazi ukuthi kucinga abanemali so umuntu mayifona ufuna azi ukuthi Ngonyama ngifuna umakhala ekhukhwini ngisebenza ngeUber sikwenzele lo muntu wama Uber. But what I'm saying is that if I'm an owner nginama taxi i4 mina ngidrive abanye abantu and I still want umuthi weUber ngawuthatha la uyawuthatha uyi-owner wena usebenza uyangivele Uber phela yakho angathi kuba wo lapha yes uyawuthatha bese ubanika abasebenzayo kodwa uyazi ukuthi wena imonto yakho sisebenzisa qeda nomuthi lo umakhala ekhukhwini siwufakile umakhala ekhukhwini angathi into vele ifoni wazi ukuthi i-connect so angathi umakhala ekhukhwini umuthi owazi ukukonnecta. So lento le ifakwa mina ngithi and kushawa imoto lama driver even if they don't know ukuthi ngiyenzeni yes all right okay uzosebenza ngama uyasebenza makhala ekhukhwini. All right so uqala after how long ukusebenza lo muthi kumkhulu lo muntu ukusebenza mangifika ba ngiyakwazi omunye umuntu mayethi ngifike neUber Ngonyama bese ngithi mina okay asikusebenze ngizakusebenza phansi sokumele ngiqede ngithi awuyivule iBolt yakho le usiletha ama trip lawa afunayo la mancane wadlulisa amakhulu ngenza ama 2 hours ngabe usuwenzile 1000 ufike esigodlweni ngithi mina akhansela manje thatha wafunayo uhambe usebenza awuthatha isikhathi ngoba siyakusebenza ngendlela yakho ukuthi lento siyenzayo ngoba usuvela uyasebenza akufani nomuntu ozoqala phansi ongenamsebenzi kawenzayo awuphuphi lo muntu mkhulu lo muntu phela isikhathi la ngoba ngisho ngoba ngithi umuntu phela uyavuselelwa khehla uyavuselela impela ngoba uzohamba na ubone ukuthi hey engathi into ezangonyama manje seziyanginciphela phinde ubuye uvuselele umuthi phela wenzelele ukuthi ungadli wethu imalini lo muntu umuthi amakhala ekhukhwini masiwenzela abantu siwenza ngo13,000 kodwa imali yakho umuntu uyakwazi ukukhala noma ingaphelele simenzele umuntu wakhona so ngikhala ngiphethe imalini ukukhala kwalo muthi fika no 7.5 esandleni sikubona ngempela umuntu uyakhala nayo imali akanayo uxayekile kodwa ufuna lo muthi wama Uber ngoba lo muthi masukhanda imfihla khona umuthi noma into thizeni sikunika yona ehlala emuntweni ozoyefana ndawo ukuthi ingabonwa ngabantu kwano driver akazikwazi ukubona ngoba yini esosicayisile emuntweni. All right okay imzule omkhulu if you're driving an Uber Lyft Bolt all those things out there umkhulu uthi uphethe umuthi wama Uber uzokulekelela if you have issues call umkhulu and then see what he can do for you. Mkhulu siyabonga masiqhubeke. Kubonga mina kahle kubonga mina. Thank you.